ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. UMDC Jogamolai constituency Bate Borlang Pathau Khalai Tri Unai Tung Anajar Pusau Ul Ong Bukum Unong Mikman Lepin Kubbo de Kipat Ba Jongashnong Molai Un Pintikana Bagashnong Mauro Kanine Bet Hapo Gamolai constituency Wat Hadin Bagi Limitation Committee Jaga Khasi Hills Atan Masasri Council Kala Ajing Mut Ben Penhap No Yakashnong Molai Mauro Shagaja constituency Hakaje Kran Bakala Pathai Kubor Bate Bor Pathau Uang Ru Bakakai Pot Janga Delimitation Committee Kamde Satya Karai Bakaddu Degade Tangakai Pot Badekarai Bakut Hi Deki Ying Dorbar Anak puar ng sukwa ban tuan kandidat HBD bakanika jengmi ke report jangka Delimitation Committee HBD bakanika konsensi jungi fokus mulai kawin sukwa ban percaya ni puar leki pada no song mulai kamtam gitu song moro bakatu ke report jangka Delimitation Committee kamde ke bakadu yo pisem bakla keritang rancing ajimut jangka committee tu kuma pitip Delimitation Committee ke Independent Committee ke ba nakalian jungi ke MDC ngimla ban batai lene interfere ke baki kile bada dien baki kile ya keleng gani ka khasils ke jungi hakabide ban readjust constituency makma pitip nomor 41 ka amendment apo ka parliament hakabide 6 schedule ban beni constituency te ya menta kadang te ke readjustment nomor ba kidon ki constituency ki baladon kam bende readjustment de hadian mangio itu report mi bakadon kacing ajimut nakalian ke Delimitation Committee kabide bat Krishnong Moro bakade banlik no sajaya dan nakalian junga hi kum u nomi khamat Krishnong mulai badon kacingket clear hapok isi ngala persya ikane bat ngalaong ba ka mola ngimla ban pelat ya kan Krishnong ka bahap mola konsensi de nakalian ka isiru nomor kumba pitip kamde ka property jong ka isi keturu kedai ke bang hapra ka house bar ka house lu ni pebun ke MDC kila kentat no ikatu report da ka ba ki om bangitan kamban rip ban pet yang sisen te kra klara na select committee te tangawi suka banongi ki no song mola kamtam no song moro ba kamoro kanum lek kanumi national mola kita ka de ka we ba nakaliang jonga hi kum nomi khamat ngala simkhya na du hak tu sengi bayo ka report hi ngalapan pau isi baka molo kaya ka mola muna ban penmi ya kan ko snong ru na kan khamtam ki bahap ka mola ton dorbar te takara ki pa kem de ban stu baklai kne na kaliang chunga kum nomi khamat chonga mola constituency ngan simkhya baka mola kum baka long hi kan long kum julong hi but hakani ka select committee tu ka janmiat ka bakla notify yang select committee nakaliang chunga ngalik ben kendu chairman iba PNC ban persngoi manakaliang chunga persya maka moro kan net support jaya kamolai kan long bet kumbajulong hi kamat bun kabut mpere tamba kamolai ngimla ban pen praria ka snong molai te kumba pi layo snong slum senang ba ladon kecing tumu nakawan ka amendment bakan sapya constituency kata kampala ban long menta kanang de takari adjustment te pilai ihi ba ye menta sulong tangka benta ka baka Delimitation Committee kelale ka benta jongka MLA MDC beremai ba ti sokume di balak kerpat yang andre kan chuang ye ba di pai ba molai mdon kam kerpat klade ka benta jonga pangan pet ya ka baha ka miat snong molai bang latip ke kamram bang de benle but ide ban suthum i kum nong mikmat ya kacing ka prosedur po ka KCDC mo ladang ilong makana ke MDC ba ngila thung Delimitation Committee ba ka Independent Committee ngimla ban interfere ni happen up kay ka report ka mamkipat kung mga lakran man ka report jong ka to committee kamdi final ba ang bal aray ka tama ka syong pat sa ka house kan lek note play na ka house ki kila pa sa select committee ban select committee mta kin sapet bat nganda penting na mga kum MDC jong ka snong molay bat kamtam ka moro an mga diw nong snong molay ngadiw basutu bahay ka snong molay bat nganda penting na ba kawir na ka bahap ko molay constituency kumbalong ha ka MLA
HKMDC ro long kumju ba kanomi ka wer ka snong napo kaneka abai dei bat kaneka jing phe jing riak jos ya ka constituency takaraw na sukar par gi nong snong moro ba kim de ban ki klomar kan ni kamdon ke ru batangan pentikana ru bakan ne be poka snong molai kata ka de ka ba aku apan IP ya kata ka jingkulare ke ba Nagaliang jangan dek nampak senang mulai. Tengah skam bagi ba kinum saya lam bakratan makidon bun ki bagi beri tentang ka tip kila sulam bakla yu ba bat hadian pat sesuatu ba lam bakla te ya ka ba pinya lam bakla yu ba banyak cing senia mangilaton mangi hangte diskomsel ngangalong dukhat ke isi ngatip kambha mangai ke ibang de benne kamtam nak senang mulai kumbelai kini kisan senam bagi nong mulai kila penkit akan terpeng juga ya senang mulai ngalale ke bentak bahatam dalam takan niru senia abe hanga kumu nomi kman chopi ke ibang le nam tak bit ke biang senang mulai tai di bang kwan pensno ipiki pat nong senang jongkam senang mulai konsensi ba kamtam nam tak senang moro bakai ke bentak bagi benne kumu nomi kman bangan warai ke bahakam yak senang mulai kan ngopi kumelong ta teknik kwan pensai pidi kani kecing I report on television today. Kuma PE mereka deliberation committee kala na pemula konsensi kalau weng no kemopat. Te kajingwan jo kemopat rumde ba kadau kalau ba kai kede kajing kerpat hi jong kador basnong jok snong mulai jong kemo mopat bagi kwa bandit no sepentor te ya kata ngoburom ya ka jing kwa jong ki nong snong jong kesnong mopat bang ai koble ruiki nam takata manakal yang jong ngamdan event plan halor ka taga bide ba kajing simno ai ka mopat na mola bandit sepentor.